Dobar dan svima. Danas snimamo četvrti trik. Prvo bih želio da se izvinem svima što nisam snimao trik duže vrijeme, nisam imao vremena, škola je u pitanju. Pa evo danas ću snimiti trik i zatim ga na kraju trika objasniti. U redu, možemo početi. Prvo što treba je da izmiješamo karte. Znači, stvarno nije bitno koliko se puta karte izmiješaju. Ovako, sljedeće ću vam pokazati da u ovoj kutici ima jedno predviđanje. U redu, odložit ćemo tu kuticu sa strane. I sad bi zamolio pomagača da kaže broj od 1 do 20. Recimo da želite broj 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rekli smo da imamo ovdje jednu kartu što smo predvidjeli. Ta karta bila je 10 tref. I ovdje je naravno 10 tref. Sad ću vam objasniti ovaj trik. Prije trika napišete jednu kartu na papirić i ubacite u kuticu. Zatim nađete tu kartu u špilu i stavite ovdje ispod kutice. Naravno da to niko ne smije vidjeti. I sad vi možete miješati karte koliko hoćete puta. Možete da date kome hoćete da miješa karte kako oni žele, kako hoće. Na koji god način. Znači, uopšte nije bitan redoslijed karata. I sad kažete da imate u kutici na papiriću kartu koju ste vi predvidjeli. I onda im zamolite da kažu od 1 do 20 neki broj. Recimo da želi sad u ovom slučaju 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I kad skladate karte, pokušajte da ih stavljate što više da su razbacane, jer kad budete spuštali ovu kartu ovdje ispod kutice, ona će pasti ovako, a oni neće skontati da ste ispustili tu kartu. Ako vi stavite ovako karte i onda kad spuštate ovu kartu, vidite ona će biti ovako sa strane, tako da će skontati da ste ispustili kartu. I to je bio i tutorial za ovaj trik. Za više trikova i više tutoriala na mom kanalu subscribeujte se i što više bude subscribera, znači izbacivat ću više videa i više tutoriala. Lajkujte, šerujte i još jednom kažem subscribeujte se na moj kanal. Ćao!